Aj se ribide. Evo gi. A? Evo gi ove. Ne možem da odam reći. A? Se lizga. To je to. Voda. Dosta je radovana voda. To je, dragi moji kolegi, evo najubavata balkanska, ma može i svjetska, europska planinska reka Drina, na kojoj što smo pominjali do svega najvjerojatno 500-600 km i nazad ideme večer u Štetovku, znači 1001 km za jedan bojnik. U stvari beja dva, ne jedan napravime nekoj merak, vidovme kako riba, vidovme kako se odnesva rekata, mnogo teško se lovi, s ogled na to дека не ги знаеме правите мамци, не ги знаеме прави режим на исхрана, има превише трава, биравме секакви трави, успеавме некоја на леп да излажеме, тоа не е некоја наша специјалност со крма. Тоа е тоа, оставно да се видиме некоја друга прилика, на некоја друго место, сигурно не поубаво од ова. 3 комада, потежа доста баш, не е баш сестра. Тоа е таа убавина, која што се 3 риби, познати дримски бојници, скобајли. Јас сум мајстор Даре. Си го обеливме образот. Па добро, не се мали. Чекай мало да се сликаме, не само да збориме. Добри се. Че има вечер пржење, а? Че ни ги пржат? Че молиме некој да ни ги испржи, ако не. Ние у Македонија. Ето, тоа е тој прав дрински бојник, успеавме 3 комада. Малтене некој лови младица, некој бојник. Го има доста, али не сакаше денес да јаде. Ето, успеавме неколку да излажеме. Не се баш тие големи толку, колку што се интересни за ловење и за кеф. Мислим дека овде е многу пребирлива рибава. Треба повише внимание да се посвети, да се тражи права храна која што зима. Планинска река има превише храна и затоа е тешко да се улови ова риба, ама верувам дека некоја наредна прилика ќе имаме значи прилика и да уловиме повеќе ваки скобали. Со оглед на тоа дека Дарко беше 2 пати пред мене и он извади доста, значи по 6-7 комада имаат извадено како група. Тоа е тоа. Се гледаме. Опа! Треба ги чистиме, Радован, има нож. Како немаме нож? Има да дрцаме пола сата. Да. Го голем. Баш е голем. Што има јадење, а? Па морам да видам. Мене пусто тоа ми. За јадење ќе ги изједеме, ма. Сега, Дарко, ваму там. Па што не дознаете, бе? Јали да ви ги барам места. Прву доаѓам. Па добро, најдовме некој место, имаше риба, не беше лошо. Па, а што јаде? Пусто баш ме интересира. Што е? Ајде ја, што е? Ајде да видим. Ја мислим дека е празен, нема ништо. Виж, тоа е некој млеч, икра. Не јаде ништо. А знаеш зашто не јаде? Нема, празно е. Празно е. Не јаде зашто ќе му узрее икра, па после ќе треба да се мрести. Виж колку му е икра готова, ама. Нема. Виж. Тоа му се ваља, има правило. Кој знае? Па нема, гледам. Па нема ништо што. Нема, празен. Празен потпуно е нешто што му. Омо е жуч. Нели? Нема ништо. Нема црева, нема празен. Тоа тому. Икра.
A kako vam muški i ženski ovi? Ha? Što mu je? Salo debel. Ikra vidi. Pa nema me radom što napravim se. Da, prazan. Zato i na lep se laže. Na lep može da se izlaže neko, na krma. Standard. A kada je Dare? Mi ostaje samo ovdje. Ej, što tu. Jedan da se najeda trojica. Ovakvi možem da gi čistamo jesam. Bre, ovo je pobav za jadenje po Maljov. To je star, bre, gledaj, fakultet ima jedan završeno. Pa ima glumačka završeno. Diplomirao doполнително. Magistrirao na umetnost. Nauki, kako se kabe to je? FDU. Filmska umetnost. Pa glumi, gledaš. I ribava si saka da si glumi, be. Jedan fajkjaš, drug skoka. A be ludnica. Kao da go brka nešto, man. Taka riba je. Se ljuti nešto, se plaši. Ni go fatija druga rod, ripat. Crveni trke, ja? Crveno, ne vidim crveno meso da nama. Nekad su crveno meso. Aj, da idemo. Nema prazan. I ovaj plus. Ništa. A? Ništa be prazan. Sve prazan, Pa da. Pa on zato i ne se vrti be tamo nego gleda nigdje. Pa nema be Radovan. Čim ne proteče odmah, pljao da pukne. Pa nema ništa čovječ. Čista riba be, pa nije bara me treba. Pa ovo je, zato ova ubava riba. Pa ovo je zato završio fakultet. Se uplašil, se naplašil, ne stava ništa ustaje, ne znam kako porazna ovo kugole. Valjda ovaj će go izmijat u kafana ili nije, drago? Manje su se dobro, dva komada njegovi dva moj, to je. Ti ćeš da središ to, a? Sad ti da slikaš kako ja sredim. Nema ništa unutra. Čista li? Tamo. Balsam? Nema ni jednu trafku. Nema nikakvu hranu. Niks ne. Ne, ozbiljno. A? Ja ne znam. Da? To je samo... Mali skobalji. Pa mali, kako je? Evo dobro, sad ćemo da idemo na... A sad će da ideš? Šta je to? To je za mladicu. Ajde, ja, kako ti to, majstore, sređuješ? Šta? Malo da naučimo noćić. Ribice su tu. Sečemo glavu. Pa ćemo da lepo da ga sečemo. Napravimo filet. To ćeš ti da filetiraš, ne? Pa da. Evo ga. Crveno meso. Da. Samo na Drini. Samo na Drini. Kičme. Evo, drugi. Pravi crveni, drinski. Pravi drinski. Ovog izgleda da je gađala matica. Ima neku čvontu. Kontru, da? Čvontu na... Gađala ga matica.
Idemo. Treće. Njega već filetiramo. Znate šta nudite ovdje? Od ribe imamo skobalja naravno. Ponekad i mlatica se nađe. Lipljana. Imamo pločicu dobru. U jesen ima dobre debele pločice, baš ona je najslađa riba. Usluga ima šta smještaj, spavanje, A to smještaj za spavanje, bazen, dobru kuhinju, sve ima. šetanje, ima Ribarski staze. kamp. Znači imamo sve što je potrebno čovjeku da uživa. A što je najvažnije, reku Drinu. Tak. Sve ostalo je bez nje ništa. Sad ćemo da ga zasečemo. Da sečemo one sitne košice. Da mogu da se jede lepo. Da nema kosti, ja? Da nema ni jedne kostičice. Sad ga sečemo pača. To ga poslažemo, da ga usolimo. Svaka riba drinska je slatka na svoj način. Najbitno je da je taze, ja? Najbitnije je da je taze. Ovo je ovdje na pola sata. Ha, do malo preplivala u vodi. Malo pre sad će Sad će u tiganju. u ciganju. I to ti pržiš ili? Da. Malo ribe, malo salate, malo rakice. Malo soli. Malo vegete, čisto. Brašno kao ovo, Brašno ne, ništa. nećemo kvarimo ribu. Ovako lepo brašno, nema potrebe za brašno. Brašno se stavlja kad treba nešto se sakrije, neka loša riba, začine, a ovdje je sasvim dovoljno posoliti. Jer je sama po sebi dobra, slatka, ukusna. Ne miriše ovaj. Skobalj ne miriše ovaj, ne, dobar. Pravi, Pravi. A i crveno meso neko. da. Mora ovako da se osjeti kost, sitne kosti pod nožem. Da rušte da se iseku i onda će da se sprže. Sad malo soli, a? Sad ćemo malo da posolimo, ne mnogo, samo koliko treba. Malo vegete. Eto da radimo i ovaj. Sad je najbitnije ovo sve dobro izmešati. Da pokrije sve ravnomjerno. Treba da ostane. Šta treba? Da odstoji malo. Nema potrebe. Odmah se prži. Spreman za prženje. To je to. Da. Bravo. Nema brašna, nema ništa. Sve se radi Samo riba. kako treba. Koliko vremena nam treba? 10 Prva tura je izašla. Rumena, lepa, bez kostiju. Prava riba. Za prave ribare gurmane, ja? i gurmane. Jedva se išču. Isto ide na površinu i ovo, a? Ja imam sigurno. Ima raznoraznih stvari, uglavnom da Mi nju obar kreće umrtvimo. da ti kaže. Što više umrtvimo.
Umrtvi. Da se umrtvi što više, da ono... Kao da je bolesna riba. Znaš kako? Povređena. U 99% ideš unazad. Da. Vidi, svaka mašinica od stela ne valja ništa, jer ti moraš da stalno leruješ kako zabaciš, zategneš i onda polako leruješ da varalica. Kad stele nemaš kontru, nego otkočeš i polako leruješ i onda varalica smiruje, kako ulazi u kraj, kad ono malte ne stane, tad obično gađaš. To je dobro ti mlađi objasni, a mi smo motali napred i zamotali sebe sam. Pa ne bi niko od nas uvatio nijednu ribu da ne bilo njega. Znači ideš nazad. Rođen je za kameru, ja znaš? Rođen je za kameru. Svaka čast. Kad god krenemo, mlađi uđu u šljivar i strese nam šljive i onda mi jedemo celu noć. Aj, živjeli ljudi. Ajde, živjeli. Ja i ti večeras ako ne uvatimo... Mi hvatamo večeras. Ja i ti ako ne uvatimo večeras, ja vrat pravi svaču. Ja sutra neću pecati, ja sam malo falo da ne dođem Ja ako večeras. večeras ne uvatim, sutra neću pecati. Ali ako uvatim, neću pecati. Ostali je Sarić sami, isti šljivar, on za jednu neće, za drugu. Rekao, tebi jasno da kad njega nema ne možeš da uberemo ni šljive, a ne. Sljedeću noć on dođe i prođe kroz ceo šljivar i uvati ono što je zrelo. Jebem ti sunce, ti jebem. Slušaj, on je sve to prodrmao 10, 15, 12 godine i zna koje kad se prezve. Dobio drvo po leđima celjaka. To je to. Ti ne možeš se godinu dana sve da znaš koja je to škola se... Pa to je ta škola. Sutra kad bude ovako voda bila predveče ispod moje vikendice, evo sad ništa ću ploti. Bravo Zoka. Raze, u razeru. On će tanjere. Pomeri tu vodu na ta mrče. Ovdje za mene. Znaš kako kažu, najbolje je lovac, gladan lovac. Tako da mi sad idemo da lovimo. Momci, poslužite se, molim vas. A sad vi krećete, Nemoj ti sad, ti posle. Kamerman, slušaj ovu pesmu, molim te, kaže kroz travu visoku sa druma prilazim nečemu što mnogo sija iz zelene vode kameni oblutak obasjava, zenice mi taj prizor očarava, moram ruke preko očiju, zaslepljen, stao sam na neki kamen, ličim na kamen okamenjen, nema sunca na nebu, palo u drinu, upalo dubine joj obasjalo. Pričam jednom drugu, ne veruje za bezeknuto lice da postoji na ovoj planeti zeleno sunce. Jel Drina zeleno sunce, a? Da stigu malo to. Evo ima ovdje kod mlađa malo ovih... Kod mlađa. To možeš direktno na skaru. Maestru s Da, to su vam ručni radovi. Najlegendarniji proizvođač je bio taj Bora, nažalost pokojni naš dio. Tako, težak pribor, velike mašinice, debel hipron, jaka riba. Ako bude nešto, snimit ćemo. Bistro, majstori, bistro. Majstori, bistro, ajde. Vidimo se kasnije. Vidimo se, ajde. Pa što da kažem, zar može da se kaže nešto, ej. Odlično. Ovo je luda stvar, ej. Ali znaš što? To nema Znači nema zborovi su koji su možda. Koliko što je uvava Drina, toliko uvavi Bojnik. Definicija. Bravo. Svaka čast. Ovo će izvedemo i koske i kožu, sve da izvedemo. Ne mogu. Čikazoki, ali alvera za ribu, čikazoki. Svaka čast, hvala puno. Moram ići sad. Ne, ovo ne ostavljam ni kostu.